Takole del italijanske opere zapoje Amira. Slišati je kot odrasla operna pevka, a ima komaj 9 let. Sodniki oddaje Nizozemska ima talenco ob njenem petju obnemeli. Amiri so takoj prisodili zlato vstopnico, kar pomeni, da se je že uvrstila v polfinale. Ik wist niet eens dat ik doorging. En ja, dat is wel een hele grote verrassing. Ni pa prepričala le žirije, posnetek je velik hit na YouTubu, ogledalo si ga je že več kot 10 milijonov ljudi. In čeprav je Amira v 2 tednih postala prava zvezda, se njeno življenje za zdaj še ni zelo spremenilo. Het is, nou, alles blijft nog wel gewoon hetzelfde. Ik speel nog gewoon altijd buiten en ik verschoon nog gewoon altijd de kattenbak. Amira še ne vadi vsak dan, saj želi, da ji ostane čas za igro. Opernega petja pa se je naučila prek YouTuba. Toen ik klein was, vond ik operamuziek al best wel mooi. Maar ik zong eerst ook nog K3-muziek, maar ik vond dat niet echt iets heel erg super moois of zo. Dus een paar jaar later heb ik operaliedjes gehoord en dat vond ik veel mooier. Upa, da bo imela dovolj časa za igro tudi med pripravami na nastop, na katerem bo nosila modro obleko.